I tōna tikanga, kia katia ngā kuaha o te kura takawainga o Kawerau hei te mutunga o tēnei tau. Engari no ngā rānei i tai atu ai te tono a taua kura ki te kōti teitei, e mea ana me tūwhera tonu te kura, a me arotake hoki i te mahi a te manatū mā tauranga ki a rātau. Anei a Hinerangi Goodman me tēnei pūrongo. All right, morning everyone. Morning, Mr. Ames. O te hia i aia nei, arā kia riro mā te ture anō te ture e whakawā. Ko ia tēnei hei tā te tumuaki mo te kura takawainga o Kawerau, a Daryl Ames. I roto o tēnei te huarahi mutunga, o tau nei ki roto o te kōti whakawā. We're reliant on a High Court judge now, looking at the facts, looking at the process that was used to make the decision, and we believe, hopefully finding, that it was a very biased process that led to the wrong decision. E take kua roa e umerehi ana me te tāhuhu o te mātauranga. Hoi no ngā maramatata nei, ka whakamanahia e te minita hau mo ngā take mātauranga e he ki a parata. A judge is going to see the information we've put forward and realise what a biased process this was, and how community voice in a consultation process counted for nothing. They sit around the table and they kōrero, of course, and, you know, rubber stamp, poof, that's it. As simple as that. As simple as that. They can destroy lives just overnight. Mō ngā kai ako me te kotahi rau whātekau o ngā tauira o te kura nei. He noho i roto i te rangirua me te ngā kau pō uri te tatari atu nei. They've left us in a deep hole looking up, and you know, and we're just standing here waiting for them to throw that first shovel of dirt over us, and this is how we feel. Nā te kaha arokore mai o te manatū mā tauranga ki ngā aue a te kura nei, o te rā me tēnei hāpuri o Kawerau. Ko tērā ke e whakapono hiana, tainua ki tōna mutunga, ka wiki tōria tonu rātau a hakoa pēhea. The resilience and the strength to continue the fight is very strong still. I tēnei wā kai roto tēnei take i ngā ringaringa o ngā roia a te manatū me te kura o Kawerau. Ko Hinerangi Goodman, mō te karere.